Oke teman-teman, hari ini kita akan cari mainan lagi. Kita dapat mainan apa aja? Wow, ada truk tangki teman-teman. Wadidaw, mantap sekali. Ayo kita kumpulkan. Wow, ada Jeep Monster teman-teman. Mantap sekali. Ayo kita kumpulkan lagi. Wadidaw. Wow, ada mobil bulldozer. Mantap. Wow, ayo kita cari lagi teman-teman. Wow, ada mobil polisi. Mantap. Wow, ada bus sekolah. Wadidaw, mantap. Wow, ada bus kayu warna biru sama warna hijau. Wadidaw, banyak sekali. Mantap. Wow, ada mobil Tamiya. Wadidaw. Wow, ada mobil pemadam. Mantap sekali ya teman-teman. Wow. Wow, ada truk besar. Mantap sekali. Wow, kita kumpulkan ya teman-teman. Mobil balap warna kuning. Wow. Wow, mobil listrik. Kita kumpulkan ya teman-teman. Wow, ada ekskavator sama truk. Wow, kita kumpulkan ya. Wow, ada ekskavator lagi sama dump truck. Wow, mantap. Wow, ada bulldozer. Wadidaw, mantap. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wow, ada mobil polisi. Waduh, mantap kali. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, kita cari lagi. Wow, ada mobil balap warna blue. Wow, helikopter, mobil ambulan. Oh, bus tayo, mobil balap. Wadidaw. Wow, ada truk. Kita cari lagi ya. Wow, ada singa. Ada macan lagi. Wow. Wow, ada zebra. Wadidaw. Wow, ada kuda Nil. Ada gajah. Wow. Wow, ada dino. Dinosaurus. Wadidaw. Banyak sekali teman-teman. Wow, ada mobil Iron Man. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, mobil balap warna merah. Wow, ada mobil Batman sama mobil Captain America. Mantap. Wadidaw. Wow, ada mobil balap Tamiya sama bus tayo merah. Wadidaw. Kita kumpulkan teman-teman. Wow, ada dump truk warna green. Wow, ada dump truk bawa ekskavator. Mantap sekali. Wadidaw. Wow, ada truk sampah. Wow, ban belakangnya kecil teman-teman.
Wow, ada mobil pemadam ukuran jumbo. Wow, mantap sekali. Udah dulu ya teman-teman. Dah.